Osnovne elektrotehnike kao predmet je jako težak predmet, ali je i zanimljiv, utoliko što je teži. Moj zadatak je da đacima olakšam saznanje iz okvira elektrotehnike. U drugoj godini se proučava, odnosno učimo gradivo o naizmeničnim strujama, što obuhvata parametre koje opisuju naizmeničnu struju. Zatim, kako se elementi ponašaju, odnosno naizmenična struja ponaša u sklopu tih elemenata. U pitanju su otpornici, kalemovi, kondenzatori, odnosno njihova redna veza, pojedinačno, zatim kombinovano. Kasnije nastavljamo sa radom paralelne veze tih elemenata da bismo došli do mešovite veze ovih elemenata i na kraju na složene veze i na trofazne sisteme. Osnovni cilj ovog predmeta je da đake uvede u osnovno znanje u oblasti tehnike kako bi napredovali u pogledu informacione tehnologije.